Oisi ngwa ikaze kuri Big Show TV Rwanda, ngewe nitwa Eddie Kelody. Amakuru tugenda tukugezaho ni amakuru abacukumbuye kandi amakuru yihuse, amakuru ubonera ku gihe. Ngayo nguko rero twebwe rero nta nkuru nimwe igivugirwa kuri iyi mihanda ngo niturangiza tugende nacyo tuyivuzeho. Si mu mwaka wa 2015 muri Tanzania habaye amatora rusange yabanjirijwe n'ibikorwa byo kwiyamamaza ku wa 22 Kanama. Ibi byaje kurangira ukwakira nibwo aya matora yarangiye, ariko abahatanye muri ayo matora baragenda bapfa umwe kundi, aho heruka kwitaba Imana ari Edward Lowassa wapfuye kuri uyu wa gatandatu tariki 10 Gashyantare 2024. Yes, Kora SUBSCREBE kugirango ugendane natwe muri inkuru idasanzwe. Aya matora rero yo mu mwaka wa 2015 muri Tanzania namwe mu yagaragayemo guhatana kudasanzwe no gutungurana gukomeye mu mateka y'igihugu, niba ndetse atari nayo ya mbere, aho abakandida bose batandukanye bifuzaga kuyobora Tanzania amwe na Zanzibar. Ariko rero abahabwaga amahirwe yo gutsinda ni John Pombe Magufuli w'ishyaka CCM hamwe na Edward Lowassa wavuye muri CCM akajya mu ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania nyuma yuko CCM itamugize umukandida wayo mukuru. Amatora rero yarabaye, Magufuli ayatsinda ku majwi 58.46%, umugero Lowassa wamukurikiye yagize amajwi 40%. Magufuli rero yatsindiye manda ya mbere yahereye 2015 kugeza 2020 ndetse atsindira indi atarangije yayoboye kuva muri 2020 imbere yo gupfa muri Werurwe 2021. Usibye Magufuli na Lowassa, abandi bakandida bari bahatanye muri ano matora harimo Anna Magwira wa ACT Wazalendo ari nawe mugore rukumbi wari uhatanye n'abandi muri aya matora, Hashim Lungwe na Chauma Maximiliana Rimo na TRP Farmi Dovutwa wa UPDP, Janken Kasambara wa NRA na Rutalasa Yemba wa ADC. Ku buyobozi bwa Zanzibar hari hatanye Dr. Ari Mohamed Shein wa CCM na Marim Saif Sharif Hamad wa CUF. Nyamara rero abasigaye muri aba bantu bose nimbarwa, dore yuko bane mu bakandida bose 10 mu matora ya 2015 bamaze gupfa mu buryo butunguranye. Yes, Magufuli wabaye perezida wa Tanzania yapfuye muri Werurwe 2021 afite imyaka 61 azize ibibazo by'umutima, apfiriye mu bitaro bya Dar es Salaam. Yes, uyu wa kabiri yitwa Edward Lowassa. Uyu nguyu rero nawe wabaye minisitiri w'intebe wa Tanzania kuva mu 2005 kugeza mu 2008. Yatangajwe yuko yapfuye kuri uyu wa gatandatu itariki 10 Gashyantare 2024 ubwo yari arimo kuvurirwa mu ivuriro rya Jakaya Kikwete Cardiac Institute JKCI Dar es Salaam. Yes, hanyuma y'uwo wundi nawe ukurikira witwa Anna Magwira ari nawe mugore twakubwira ukumbi wari urimo kwiyamamariza kuyobora Tanzania bwa mbere. Uyu rero woza ari umuyobozi w'intara ya Kilimanjaro, yapfuye muri Nyakanga 2021 aguye mu bitaro bya Mount Meru Hospital Arusha. Yapfuye afite imyaka 61. Hanyuma uyu nguyu wa kabiri wabaye vice president wa Zanzibar yapfuye ukwezi kumwe gushize mbere yuko Magufuli apfa aguye mu bitaro bya Muhimbili i Dar es Salaam aho yari arimo kuvurirwa. Yapfuye afite imyaka 77. Nyuma ya 2015 Tanzania kandi yapfushije abandi bakandida babiri bari batanye mu matora yo mu mwaka wa 2020 aribo Bernard Bembe na Augustine Mrema. Uyu Mrema wari umunyapolitike w'inararibonye wahoze ari chairman w'ishyaka ry'abakozi TRP, nawe yapfiriye mu bitaro bya Muhimbili muri Kanama 2022 ku myaka 77. Ni mu gihe kandi Bernard Bembe wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubufatanye bwa East Africa kandi akaba yarabaye umukandida wa ACT Wazalendo, yapfuye muri Gicurasi 2023 ku myaka 70 aguye mu bitaro bya Kairuki
Dar es Salaam. Yes, igihugu cya Tanzania rero hagati aho ngaho kirateganya kujya mu matora ataha ya 2025. Ntabwo ari cyo gihugu cyonyine kigira amatora, dore yuko no mu Rwanda ku isi yose bisanzwe amatora araba kandi akagenda aba mu bice bigiye bitandukanye. Aho mu Rwanda mu mwaka uyu nguyu turimo mu kwezi kwa karindwi hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu nk'ibisanzwe, dore yuko aya n'undi yarateganyijwe mu mwaka wa 2024 akaba ari nawo mwaka kakanya turimo. Nabwo iyi nkuru n'ubundi nagenda nyirengeje amaso, iyi nkuru ya M23 ahangaha ibijyanye na M23 ikomeje kwatsaka ndetse ikananesha iki gihugu cya Congo n'izi ngabo zacyo zitwa FARDC. Rero mu gihe imirwano ikomeje ikibumba muri teritwari ya Nyiragongo, inyeshyamba za M23 zigaruriye agace gashya zigaruriye agace gashya, aho nyine izi ngizi zigaruriye agace gashya kuri uyu wa gatandatu itariki ya 10 Gashyantare. Bityo rero amakimbirane arakomeza mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru aturuka i Rucuru abitangaza. Nyuma y'imirwano ikaze mu gitondo cyo ku wa gatandatu, agace ka Kaciru gatuwe n'abaturage bagera kuri 30 muri Grupoma ya Bukombo, ubu ngubu nyine kigaruwe n'inyeshyamba za M23. Utingwiki amakuru avuga yuko abaturage bahunze imirwano berekeje Nyanzale, Kikuku, Milangi, Birundele, ya mazina aragoye, Kabilangi, Lilo, ayase bamwe muri bo mu gihe abandi bihishe mu bihuru. Yes, ku muhanda wa Kibumba Rucuru ayi imirwano ikomeje kugeza nimugoroba. Amakuru agira kuri yes amakuru atugeraho twebwe nyine avuga yuko abarwanyi ba Wazalendo bigaruriye akarere karimo isoko rinini rya Ruhunda mu gihe imirwano yari yibanze ku gasozi nyine ka Nyundo. Ngayo nguko kwigarurira kano gace ka Kicuru kwa M23 bibaye amasaha make ashize nyuma yo gusura Goma kwa Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba Gombo aherekejwe n'umugaba mukuru wa FARDC. Imbere y'igitangazamakuru yemeje yuko inzira zose zizakoreshwa kugira ngo uturere twose twigarurirwe n'umwanzi tubohoze, uduce twose twigaruriwe n'umwanzi tubashe kubohozwa. Ngayo nguko njye nitwa Gedi Kelodi, ukomeje gukurikira Big Shot TV Rwanda. Reka duhure mu makuru akurikira.